Imao sam igrača, slušao, imam igrača, čovjek, mi na treningu igramo i on čovjek podbaci trener loptu na treningu i joj uzme i zakuca na naš koš. I mi kao, daj bre, care, znaš ono, ko došao do njega, a on neki Andrew Hunter, brate, ovoliko skaku čovjek, neka, a znaš ono crnočka faca, on. Čovjek ne zna gde je došao, ali skače 2 metra, bre. I tu mi na treningu nešto i on čovjek, i na naš koš, bum, bre. Ja kao, daj bre, debilo, bre, ovo, bre, napadamo ovamo. Sutradan utakmica. On počinje u petorci sa mnom i ja debil, prilazim i njemu kao, Andreju, ja kao, ne, ovo, i viš on, sad već vidiš, ne znam te napada, pazi bre, čovječe, bre, čovjek ide za lovu, ja kao, okej, ja kao, ne, ovamo, on, čuješ kad smo imao, brate, podbacivanje njemu, pap, na naš koš, danke, brate, 2-0 zove. I ja pogledam trener me gleda ovako. Ja sad izvedio, rekao, pa se čovjek